Videli smo dakle kako kultura može da bude odličan provodnik za različite uticaje i različite ideologije. I koliko god mi volili da govorimo o njenoj autonomiji, ona od dana današnjeg ne prestaje da bude polje ukrštaja različitih ideoloških uticaja. Zato je uvijek dobro kada imamo i primer za nešto drugačije. A sledeće 3 priloga u emisiji su upravo primer tog drugačijeg. Neposredan umetnički odgovor na svet koji nas okružuje. Bliski pogled Ivane Tomanović ili bliski pogledi svakog od nas ko se prošetao ili će se tek prošetati Artgate galerijom Kulturnog centra Beograda. To je šetnja predelima Italije, Francuske, Turske i Grčke. Istovremeno omaž fotografiji kao mesto ukrštanja pogleda fotografa i u krajnjem činu nastanka fotografije kada je ona izložena očima javnosti pogledima primalaca. U tome jeste specifičnost fotografije Ivane Tomanović, koja je studirala u Pragu, u istom gradu magistrirala, a danas je docent na Akademiji umetnosti Univerzitetu u Novom Sadu. Subjektivni doživljaj nekog predela fokusiran na detalj koji komunicira sa subjektivnim doživljajem posmatrača. I tada Francuska, Italija ili Grčka mogu postati neki drugi predeli. Mislim da su to bliski pogledi koji se odnose na nju kao autorku, kako je ona posmatrala ono što jesu reference na koje se ove fotografije odnose. S druge strane, to su ujedno i utisci, odnosno slikovni prikazi koji nas asociraju. Komunikaciju sa posmatračem Ivana Tomanović postiže efektom oneobičavanja, kada prizor dat u specifičnoj boji odiše tišinom i upravo takav prazan prostor kojim dominira ponekad samo detalj ili poneka figura, poziva posmatrača na subjektivno proširenje kompozicije, poziv na saradnju. Za takav utisak umnogome je zaslužan proces i postupak izrade fotografije koji Ivana Tomanović koristi. To je analognim aparatom, a u kroz procesu razvijanje već isteklih filmova kao u sferi color negativa jeste nešto što već komplikuje celu situaciju da bi se dobilo nešto potpuno neizvesno, čega ni autorka zapravo ne dobije fotografiju razvijenu i ne vidi u svojim rukama, zapravo ne zna šta će baš tačnije. Znači, od čina fotografisanja, snimanja, do činja proizvodnje fotografije za gledanje i eventualno izlaganje je već jedan proces i eksperimentisanja i jedan proces razmišljanja koji komplikuje stvar, čini je neizvesnom i zaista je čini fikcionalnom. Bliski pogled Ivane Tomanović su svakako značajno područje proširenja uticaja koji vizualna umetnost danas ima. Yeah.